Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmatlı Müslüman bir tuğanlar. Bizden geleceğimiz, bizden baldarımız, urpaktarımız, bizden murunkularda dünyadan ötüşkön Allah Teala'mına bizden kılımımız yaşalbatat. Biz dağı bu dünyadan ötöbüz. Bu dünyada ötbegön, ölbegön adam bolbaydı. Ölbegön candık bolbaydı. Bizden keyinki bizden uçuğuzdu uğlap kete turgan bol bizden baldarımız, uruq tokumuz. Eger uruq tokumuz imandığı bolsun, oşo karekten kımbat jerleri besti, oşolar üstünde, oşolar kojoyun bolup saktasın dey turgan bolsok, bardığımız, oşo ulu bayılığımızды oylanıp, daima baldarımızga dua kılıp, jakşınakay tarbiya bergenge үйrөнölü bir tuğandar. Azırkı uçurlarda qarap görsöňüz, oşo bala tarbiyası oşo adamzatты kıynavatkan, adamzattın problemasına ayılangan nese bul bala tarbiyası bolbatat. Baldarыбызга oşo kalagan nerselerin kılıp, kollarına kımbat iPhone'lardı, kımbat telefondарды alıp berip, kollarına uşunday notebook'tardı alıp berip, oşantip biz özübüz balaga baldarыбызды tığıp koyuvatkanımızды biz esibizden çıkarbasak bir tuğandar. Eger balana iPhone alıp berip atkanda oylonbogon, balama iPhone alıp berip atam dep. Sen balаңды iPhone'ga alıp berip koyup atasың. Taң atqıça uqtabay, oşo jerde paydasız nerselerdi görüp, argандай pikirleri buzulup, imandan alыстап, uşunda bir ıyıqtıqtardan alыстап ketip atkanын bilbey tabız. Bardığımız eger eң negizgi baylığımız bizden baldarımız, bizden uruq tokumumuz, oşonda үйүбүздө ушундай чоң байлыктарыбызды сактаганга аракетибизди кылалы. Илгери имам Захаби деген улуу зат өткөн. Ошо кишинин доорунда адамдар ушундай бала тарбиясы ушундай өнүккөн экен. Имам Захаби ушул окуяны айтат. Bir günü менин досторумдан bir такыва адамдан бирөө мечитке намаз окуйун деп кирип калса, bir 9-10 жашар бала ушундай кыбланы карап, ушу көздөрүнөн жаш чыгып, ушундай хушуъ менен, берилүү менен намаз окуп аткан экен. Баягынын турган турпаты мен көңүлүмдү буруп койду. Ошо баланын башына bir кушту кондурсаң дагы, ошо куш бар экенин сезбеген абалда намаз окуп атат эле. Ошо намаз окуп бүткөнүнчө күтүп турдум дагы, ey балам, бери келчи, кимдин баласысың деген учурларда бала көздөрүнө жаш тегеретип туруп, менин ата-энем жок, мен жетиммин деп айтты дейт. Ошол учурда баягы адамдын жүрөгүм ооруп кетти дагы, о балам, эгер кааласаң, мен сени бала кылып алайын дегенде, атаке, сен мени бала кылып алыш үчүн менин 5 шартым бар деп айткан экен. Кандай шарт деп баягы адам таң калып калганда, эгер мен ачка калсам, сен мени тоюндурасыңбы? Тоюндурам балам. Эгер мен суусап, чаңкап калсам, sen meni suusunumdu bastırıp, çankoğumdu getirtip meni suu beresingbi? Berem balam. Eger men jılaŋaç kalsam, sen meni giyindiresingbi? Giyindirem dedi deyt. Anan 4-cü surası, eger men oorup kalsam, sen meni ayıktırıp şifa beresingbi degende, şifany Kuday beret, birok men al nersege sebep bolam dep ayttım deyt. Andan keyin eger men ölüp kalsam, sen meni tiriltesingbi degende, bayağı adam çoçup kettim dağı, bul tiriltүүnü bir gana Allah Taala gana kılat, menin koluman gelbeyt degende, oşo 9-10 yaşar testiyer bala, anda ököbüzdün alakabızdı jönele pende katары alaka kılalı. Meni uşunday zatqa taştap koy, al zat men açka bolgondo meni toyundura turgan, men suusaganda men suusunumdu kandıra turgan, men jılaŋaç kalganda meni giyindire turgan, vayda maridtu fahuva yashfin dep ayatta gelgendey, men oorup kalsam maga şifa bere turgan, eger men ölüp kalsam meni tirilte turgan zatqa taştap koy dep aytты deyt. Oşol uçurdagı balanın tarbiyası uşunçalık önükkön eken. Jetim balanın tarbiyası bolsa, ata-enesinin үйүндө tarbiyalap turgan balanın tarbiyası oşol zamanlarda kanday bolgonun elesteteli. Urmatlı bir tuğandar, baldarыбызды daima ушундай zatqa sen tawakkel kıl, al zat seni jaratkan,
Ал зат сага рызкы берген, ал зат сени жамандыктан коргогон, ал зат сага рахматын чачып койгон, ал зат сенин сөзүңдү угуп турган, ал зат сенин кылган ишиңди көрүп турган, ал эң абалкы зат, эң ахыры жок, акыркы зат болгон ушундай Кудай Таалага таян деп, ушу жолду балдарыбызды тарбиялайлы. Алла Таалам балдарыбызга